Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Nyakubahwa Minisitiri wa Nyakubahwa Senateri, Nyakubahwa Depite Mwiriweho, igiye gutangira imirimo y'inteko rusange imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko. Ku ruhande rwa Sena hari abasenateri 19, ku ruhande rw'umutwe w'abadepite hari abadepite 67. Umubare rero ukenewe kugira ngo imirimo y'inteko rusange imitwe yombi ibashe gukorwa mu buryo n'amategeko ukaba uhari. Muri gahunda y'uyu munsi harimo gusuzuma ishingiro ry'umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2022 na 2023 no kwemeza ishingiro ryawo. Guverinoma rero kuri uyu mushinga w'itegeko ikaba ihagarariwe na Nyakubahwa Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Ndagijimana Uzziel. Ntatinze rero nagira ngo musabe ko afata umwanya kugira ngo atugezeho isobanuro mpamvu ry'umushinga w'itegeko uze kubona kwemereza ishingiro. Umwanya ni uwanyu Nyakubahwa Minisitiri. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena, Nyakubahwa w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite, Nyakubahwa Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Nyakubahwa Mugizi Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, ndagira ngo bashimire ku uyu mwanya mwambaye ngo mbagezeho umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari y'umwaka utaha wa 2022 na 2023 nk'uko biteganywa n'ingingo y'162 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 byavuguruwe mu 2015 ndetse n'ingingo ya 35 n'iya 38 z'itegeko ngenga ryerekeye imari n'umutungo bya leta. Mu izina rya guverinoma nkaba nejejwe no kubagezaho uyu mushinga kugira ngo Inteko Ishinga Amategeko wemereze ishingiro. Imbaziza mushinga y'ingengo y'imari y'umwaka bayibagejejeho ku itariki ya 13 Gicurasi uyu mwaka. Twashimira ibitekerezo mwayitanzeho, tubizeza kandi ko byitaweho uko bishoboka mu kunoza uyu mushinga w'itegeko tubagezaho uyu munsi. Insanganyamatsiko ingengo y'imari y'umwaka iragira iti kwihutisha ibikorwa bigamije kuzahura ubukungu hibandwa ku nzego zongera umusaruro mu rwego rwo kuzamura imibereho y'abaturage. Iyi nsanganyamatsiko ikaba yaremejwe n'inama ya Minisitiri w'Imari b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu rwego rwo gushimangira ingamba zigamije kuzahura ubukungu no guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku mibereho myiza, imirimo, ubucuruzi n'inganda. Ibi kandi biri no mu murongo wa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, akaba ari muri urwo rwego mu ngengo y'imari y'umwaka utaha wa 2022-2023 hamwe no mu gihe giciriritse hateganyijwe gukomeza kongera umusaruro w'inzego zose z'ubukungu, kongera imbaraga muri gahunda zizamura imibereho myiza y'abaturage hamwe no gukomeza gushyigikira gahunda zigamije guhanga umurimo. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite, Nyakubahwa Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Nyakubahwa mu Inteko Ishinga Amategeko, iri jambo ku mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari y'umwaka wa 2022-2023 rikubiyemo ibice by'ingenzi bikurikira. Mu gice cya mbere ndabagezaho uko ubukungu bw'igihugu cyacu buhagaze. Mu gice cya kabiri mbagezeho incamake yaho tugeze dushyira mu bikorwa ingengo y'imari y'umwaka wa 2021-2022.
hamwe n'ibikorwa by'ingenzi byagezweho mu nzego zitandukanye kugeza mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi. Mu gice cya gatatu ndabagezaho politiki n'ingamba z'ubukungu bw'igihugu cyacu mu mwaka utaha wa 2022-2023 no mu gihe gikiriritse. Naho mu gice cya kane ndabagezaho gahunda n'ibikorwa bikubiye muri uyu mushinga w'ingengo y'imari ya 2022-2023, mbagaragarize kandi uko twasaranganyije amafaranga hashingiwe kuri gahunda yo kuzahura ubukungu mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ingaruka z'intambara ya Ukraine n'Uburusiya ku bukungu bw'isi ndetse n'ubw'igihugu cyacu. Harimo no gukomeza gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1, hashingiwe kandi no ku bitekerezo inteko ishinga amategeko yagejeje kuri guverinoma imaze gusuzuma imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari y'umwaka utaha. Muri uyu mwanya munyemere mbagezeho uko ubukungu bw'igihugu cyacu buhagaze ndetse n'uko buteganyijwe kuzamuka mu mwaka utaha wa 2022 uyu twatangiye. Nyuma yo kugwa k'ubukungu bwacu ku gipimo cya 3.4% munsi ya zero mu mwaka wa 2020 biturutse ku ngaruka za COVID-19, umusaruro mbumbe w'u Rwanda wazamutse ku gipimo cy'10.9% mu mwaka wa 2021 bitewe n'ingamba leta yashyizeho mu guhangana n'icyorezo ndetse n'ingaruka zacyo ku buzima, ku bukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Ibi bigatuma umusaruro w'urwego rw'ubuhinzi warazamutse ku gipimo cya 6%, w'inganda ukazamuka ku gipimo cya 13%, naho wa serivisi ukazamuka ku gipimo cya 12%. Ubucuruzi bunini n'ubuto bwazamutse ku gipimo cya 12%, amahoteli n'amaresitora azamuka ku gipimo cya 20% nyuma yo kugabanuka ku gipimo cya 40% munsi ya zero mu mwaka wa 2020. Ibikorwa by'ubwubatsi byazamutse ku gipimo cya 15% nyuma yo kugabanuka ku gipimo cya 6% munsi ya zero mu mwaka wa 2020. Urwego rw'ikoranabuhanga mu itumanaho rwazamutse ku gipimo cya 19%, mu gihe urwego rw'uburezi rwazamutse ku gipimo cya 59% nyuma y'ifungurwa ry'amashuri yari amaze igihe afunzwe kubera COVID-19. Mu mezi 9 ya mbere y'umwaka wa 2021 izamuka ry'ibiciro ryakomeje kuba ku kigero cyo hasi ku mpuzandengo ya 0.7% bitewe cyane n'ibiciro by'ibiribwa byari ku kigero cyo hasi kubera umusaruro mwiza w'ubuhinzi, ariko byatangiye kuzamuka mu gihembwe cya nyuma cy'uwo mwaka wa 2021 aho byageze ku gipimo cya 2.1%. Mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2022 izamuka rusange ry'ibiciro mu Rwanda ryageze ku gipimo cya 7.5% bitewe hanini n'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa imbere mu gihugu kubera umusaruro w'ubuhinzi w'igihembwe cya mbere A wahungabanyijwe n'imihindagurikire y'ikirere. Hakaba kandi n'izamuka ry'ibiciro by'ibicuruzwa bitumiza mu mahanga byatewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine byahungabanyije bikomeye ihererekanwa ry'ibicuruzwa ku isi bigateza n'izamuka ry'ibiciro. Mu rwego rw'ubuhahirane n'amahanga, ikinyuranyo hagati y'ibicuruzwa twohereza mu mahanga n'ibyo dutumizayo cyiyongeraho 0.5% kigera kuri miliyari 1.5
$558 z'amadolari y'Amerika bivuye kuri miliyari 1,650 by'amadolari y'Amerika cyariho mu mwaka wa 2020. Ibi byatewe n'uko ibicuruzwa dutumiza mu mahanga byazamutse ku gipimo cya 4.3% mu mwaka wa 2021 ugereranyije na 13% mu mwaka ubanza wa 2020. Ibyo twohereza mu mahanga nabyo byiyongereye ku gipimo cy'8.8% mu mwaka wa 2021 ugereranyije na 13.9% byari byiyongereye mu mwaka ubanza wa 2020. Ikinyuranyo hagati y'amafaranga yinjira n'asohoka mu gihugu kigaragaza ko ayinjira mu gihugu yaruse asohoka mu gihugu ku kigero cya miliyoni 154.4 by'amadolari y'Amerika ivuye kuri miliyoni 327.9 yari yabonetse mu mpera z'umwaka wa 2020. Ibi byatewe ahanini n'igabanuka ry'inguzanyo za leta zavuye kuri miliyoni 916 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2020 zikagera kuri miliyoni 482 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2021. Ibi byatumye ubwizigame mu madovize bugera kuri miliyari 1,932 z'amadolari y'Amerika bihwanye n'ubushobozi bwo gutumiza mu mahanga ibicuruzwa na serivisi ku gihe cy'amezi asaga 5. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Banyakubahwa mugize Inteko Ishinga Amategeko, ku bijyanye n'uko ubukungu bwacu buzazamuka mu mwaka wa 2022 bizashingira ku miterere y'ubukungu ku isi, cyane cyane ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 zigikomeza ndetse n'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ku bukungu bw'isi harimo no mu gihugu cyacu ndetse n'ibikorwa by'ubukungu imbere mu gihugu. Iteganyabukungu ry'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF byakozwe muri Mata uyu mwaka rigaragaza ko mu mwaka wa 2022 ubukungu bw'isi buzazamuka ku gipimo cya 3.6% ugereranije na 6.1% bwari bwazamutseho muri 2021. Uku kugabanuka kw'igipimo kizamuka ry'ubukungu gushingiye ku ngaruka za COVID-19 ku ihererekanya ry'ibicuruzwa ku isi byatumye ibiciro bizamuka ku masoko mpuzamahanga, akaba kandi intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine nayo yagize ingaruka zikomeye kuzamuka ry'ibiciro cyane cyane ibya peteroli, iby'amafumbire mvaruganda, ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa. Umusaruro mbumbe w'ibihugu byateye imbere uziyongera ku gipimo cya 3.3% ugereranije na 5.2% wari wazamutseho mu mwaka ubanza wa 2021. Ibihugu by'umuryango umwe bw'Uburayi bikoresha ifaranga rya euro uteganyije kuzamuka ku gipimo cya 2.8% uvuye kuri 5.3% wari wazamutseho muri 2021. Uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzazamuka ku gipimo cya 3.7% uvuye kuri 5.7% wari wazamutseho umwaka ushize. Naho Ubuyapani uziyongera ku gipimo cya 2.4%. Umusaruro w'ibihugu byihuta mu iterambere emerging economies uteganyije kuzamuka ku gipimo cya 5.4% ugereranyije na 7.3% wari wazamutseho umwaka ushize. Harimo Ubushinwa uzazamuka ku gipimo cya 4.4%
ugereranyije n'umunani n'igice kimwe ku ijana warazamutse umwaka ushize. Hakaba n'Ubuhinde uzazamuka ku gipimo cy'umunani n'ibice 2 ku ijana muri uyu mwaka. Umusaruro mbumbe w'ibihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara uzazamuka ku gipimo cya 3.8 ku ijana ugereranyije na 4.5 ku ijana uri wazamutseho umwaka ushize. Ku bijyanye n'igihugu cyacu, ubukungu buteganyije kuzamuka ku gipimo cya 6 ku ijana muri uyu mwaka wa 2022 ugereranyije n'10.9 ku ijana bwari bwazamutseho mu mwaka ushize wa 2021, bishihitewe cyane n'ibibazo by'ubukungu ku isi maze gusobanura. Ariko ingamba leta yafashe zatuma bukomeza kuzamuka bugere ku gipimo cya 6.7 ku ijana mu mwaka utaha wa 2023 no ku gipimo cya 7 ku ijana mu mwaka wa 2024. Umusaruro mu nzego zitandukanye muri uyu mwaka wa 2022 uteganyijwe ku buryo bukurikira. Umusaruro w'ubuhinzi uteganyijwe kuzamuka ku gipimo cya 4 ku ijana bitewe hanini n'ikirere kitagenze neza mu gihembwe cya mbere cy'ihinga A. Umusaruro w'urwego rw'inganda wo uteganyijwe kuzamuka ku gipimo cya 8.9 ku ijana ugereranyije na 13 ku ijana wari wazamutseho umwaka ushize bitewe ahanini izamuka ry'ibiciro by'ibikoresho bikoreshwa n'inganda ndetse no mu ishoramari muri rusange. Naho urwego rwa serivisi ruzazamuka ku gipimo cya 5.8 ku ijana ugereranyije na 12 ku ijana wari wazamutseho umwaka ushize kubera ibibazo byugarije ubucuruzi ku isi. Imibare y'igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ni ukuvuga Mutarama Werurwe 2022 igaragaza ko ubukungu bwacu bwazamutse ku gipimo cya 7.9 ku ijana, aho ubuhinzi bwazamutse kuri 1 ku ijana kubera umusaruro w'igihembwe cya mbere A utaragenze neza kubera ibura ry'imvura cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Inganda zikazazamuka ku gipimo cya 10 zazamutse ku gipimo cy'10 ku ijana, serivisi zamuka ku gipimo cya 11 ku ijana. Ibi bikaba bigaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda burimo kuzahuka ku buryo bufatika buva mu bibazo bwatewe n'icyorezo cya COVID-19. Mu mwaka wa 2022 izamuka ry'ibiciro ku masoko riteganyijwe kuzamuka ku gipimo cy'9.5 ku ijana n'8 ku ijana mu mwaka uzakurikiraho wa 2023 bitewe ahanini n'ingaruka z'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yatumye haba izamuka rikabije ry'ibiciro ku isi, ariko n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 nazo zigikomeza. Mu rwego rw'ubuhahirane n'amahanga mu mwaka wa 2022 icyuho hagati y'ibyo dutumiza n'ibyo twohereza mu mahanga giteganyijwe kwiyongera kuva kuri miliyari 1,245 z'amadolari y'Amerika kikagera kuri miliyari 2,160,000,000 z'amadolari y'Amerika bitewe ahanini n'ubwiyongere bw'ibyo tumiza mu mahanga bijyanye n'ubwiyongere bw'ibikorwa by'ubukungu mu gihugu nyuma yo guhashya icyorezo cya COVID-19. Hari kandi n'ingaruka zizamuka ry'ibiciro mu mahanga aho tumiza ibicuruzwa bitandukanye. Icyuho hagati y'ibicuruzwa na serivisi twohereza mu mahanga n'ibyo tumizayo giteganyije kugera ku gipimo cya 12.6 ku ijana by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP ugereranyije na 10.9 ku ijana cyariho mu mwaka wa 2021.
naho ubwizigame mu madevize buzagera ku gipimo cya miliyari 1,869,000 z'amadolari y'Amerika, bihwanye n'amezi 5 yo gutumiza ibicuruzwa na serivisi mu mahanga. Ubu bwizigame mu madovize buzaba buhagije kuko buzaba buri hejuru y'igipimo ngenderwaho cy'amezi 4 yo gutumiza ibicuruzwa mu mahanga. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Banyakubahwa mugize Inteko Ishinga Amategeko, nyuma yo kubagezaho imiterere y'ubukungu, munyemere mbagezeho muri uyu mwanya aho ingengo y'imari y'umwaka wa 2021-2022 igeze ishyirwa mu bikorwa. Muri Kamena 2021 Inteko Ishinga Amategeko yemeje ingengo y'imari y'umwaka ingana na miliyari 3,807 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka iravugururwa igera kuri miliyari 4,440, ikaba yariyongereyeho miliyari 633.6. Kugeza mu mpera za Werurwe uyu mwaka, amafaranga yose yinjijwe mu kigega cya leta yageze kuri miliyari 2,214 ugereranyije na miliyari 2,809 z'amafaranga y'u Rwanda yarateganyijwe kwinjizwa mu isanduku ya leta. Hakaba harabuzeho miliyari 95 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga aturuka imbere mu gihugu ni miliyari 642 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranyije na miliyari 661 z'amafaranga y'u Rwanda yarateganyijwe. Hakaba haburaho miliyari 19. Amafaranga aturuka hanze y'igihugu yinjijwe ni miliyari 510 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranyije na miliyari 527 z'amafaranga y'u Rwanda yarateganyijwe kwinjira kugeza mu mpera za Werurwe 2022. Hakaba harabuzeho miliyari 17. Ku bijyanye n'uburyo amafaranga yakoreshejwe mu ngengo y'imari kugeza mu mpera za Werurwe, imibare dufite igaragaza ko amafaranga yarateganyijwe gukoreshwa yakoreshejwe ku gipimo cya 97%. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Banyakubahwa mugize Inteko Ishinga Amategeko, nyuma yo kubagaragariza aho tugeze dushyira mu bikorwa ingengo y'imari y'umwaka, nagira ngo mbagezeho muri make ibikorwa by'ingenzi byagezweho mu nzego zitandukanye kugeza mu mpera za Gicurasi uyu mwaka. Ibikorwa by'ingenzi byagezweho mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi ni ibikurikira. Mu rwego rwo kongera ubuso buhingwaho ibihingwa byatoranyijwe muri gahunda yo guhuza ubutaka, mu gihembwe cya mbere cy'ihinga A hahujwe ubutaka bungana na hegitari 766,480 ugereranyije n'ubwari buteganyijwe aribwo 776,651. Hahinzwe ibigori ku buso bungana na hegitari 57
n'N111 ugereranye na hegitari 52,259 zari ziteganijwe, naho ibishyimbo byahinzwe ku buso bungana hegitari 338 na 437 ugereranyije na hegitari 345 na 82 zari ziteganijwe. Imyumbati yahinzwe ku buso bungana na hegitari 29 ugereranyije na hegitari 22 zari ziteganijwe, naho soya ihingwa ku buso bungana na hegitari 4,845 ugereranyije na hegitari 768 zari ziteganijwe. Umuceri wahinzwe ku buso bungana na hegitari 14,972 ugereranyije na hegitari 13,960 zari ziteganijwe. Mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga aricyo B, ubuso bungana na hegitari 536 na 473 z'ibihingwa byatoranijwe muri gahunda yo guhuza ubutaka zarahujwe. Muri iki gihembwe hateganyijwe hahinzwe hegitari 514,858. Mu bihembwe byombi by'ihinga A na B hashyizwe imbaraga mu gukora ubutubuzi bw'imbuto imbere mu gihugu, ku buryo hatuwe toni 3,610 by'imbuto ugereranyije na toni 2,120 zari ziteganijwe. Muri zo harimo toni 2,692 z'ibigori, hakabamo toni 821 z'ingano, toni 807, toni 196 za soya nazo zikaba zaratubuwe. Muri gahunda yo kubungabunga ubuzima bw'amatungo ndetse no kongera umusaruro ukomoka ku bworozi, inka zisaga 100,000 zatewe intanga, kandi havutse inyana zisaga 35,000. Inka n'andi matungo byakingiye indwara zitandukanye mu buryo bukurikira: inka 111,936 zakingiye indwara z'ubutaka, naho inka 277 zisaga zakingiwe uburenge, amatungo arenga 634 akingirwa igifuruto, naho amatungo 324 birenga akingirwa ubuganga. Mu rwego rw'inganda n'ubucuruzi, ibikorwa by'ingenzi navuga ni ibikurikira: mu bijyanye no kongera umusaruro ubuhinzi, agaciro litiro zirenga miliyoni 19 z'amata zaratunganyijwe mu makaragiro, ugereranyije na litiro miliyoni 21 zari ziteganijwe. Mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, hashyizweho gahunda yo kwihutisha ibikorwa by'inganda ndetse n'iby'ubwubatsi, ku buryo inganda nyinshi zavutse muri iki gihe cya COVID kubera ingamba leta yafashe zo kuzorohereza cyane cyane bijyanye n'imisoro, kugira ngo bashobore gushora imari kandi mu gihe cyihuse, bityo bifashe mu kuzamura ubukungu. Mu rwego rw'ingufu, hashyizwe imbaraga mu bikorwa byo kugeza amashanyarazi ku baturage n'ahantu hari ibikorwa by'iterambere,
ndetse no gusana no kwagura imiyoboro y'amashanyarazi isanzwe. Mu rwego rwo gukomeza kongera ingo zifite amashanyarazi kuva ku gipimo cya 63% zikagera ku gipimo cya 70% mu mpera za Kamena uyu mwaka, ingo 55,496 zahawe amashanyarazi ashamikiye ku muyoboro on grid, ndetse n'ibigo 276 nabihabwa amashanyarazi. Naho ingo 27,370 zahawe amashanyarazi ashingiye ku ngufu z'imirasire y'izuba, ku buryo muri rusange igipimo cy'ingo zifite umuriro w'amashanyarazi y'ubwo bwoko bwombi kigeze kuri 70.8%. Harimo 49.9% zifite amashanyarazi ashamikiye ku murongo w'amashanyarazi na 20.7% zifite amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Imirimo yo kubaka umuyoboro w'amashanyarazi wa kilovolt 110 wa Mukungwa Nyabihu ufite kilometero 23 na sitasiyo nto zishingiyeho bigeze ku gipimo cya 99% ugereranyije na 95% byari biteganijwe. Kubaka umuyoboro wa kilovolt 220 wa Rwanda Burundi ufite kilometero 63.5 ndetse n'amasitasiyo ashamikiyeho bigeze ku gipimo cya 95%. Kubaka umuyoboro wa kilometero 119 wa kilovolt 120 wa Rusumo Bugesera Shango bigeze ku gipimo cya 94% ugereranyije na 95% byari biteganyijwe muri uyu mwaka dusoza. Mu rwego rwo kongera amashanyarazi kuva kuri megawati 239 kugera kuri megawati 292 mu mpera za Kamena 2022, imirimo yo kubaka uruganda rw'amashanyarazi aturuka kuri Nyiramugengeri wa Rwahakana rwa megawati 80 ruherereye mu karere ka Gisagara yararangiye nk'uko byari biteganijwe. Ubu rukaba ruri mu igeragezwa aho rurimo gutanga megawati 37 ku muyoboro mugari w'amashanyarazi. Imirimo yo kubaka uruganda rw'amashanyarazi rwa Rusumo igeze ku gipimo cya 91.6%, rukaba ruteganyije kuzura mu mpera z'uyu mwaka. Mu rwego rw'amazi, isuku n'isukura, imirimo y'uruganda rwa metero kibe 2,000 ku munsi igamije kwihutisha gutanga amazi meza mu karere ka Karongi yararangiye nk'uko byari biteganijwe. Imirimo yo kubaka no gusana imiyoboro y'amazi ifite uburebure bwa kilometero 214 mu mujyi wa Rubavu yararangiye nk'uko byari biteganijwe. Naho imirimo yo kubaka no gusana imiyoboro y'amazi ifite uburebure bwa kilometero 132.6 mu mujyi wa Rusizi iri ku gipimo cya 92% nk'uko byari biteganijwe. Imirimo yo kubaka umuyoboro wa kilometero 14.2 ugeza amazi mu mirenge ya Kagogo, Cyanika, Kinyababa na Bungwe mu karere ka Burera yararangiye. Hubatswe kandi amavomo agera kuri 200 mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu rwego rwo kubaka no gusana imiyoboro y'amazi mu mujyi wa Kigali, imirimo yo kubaka umuyoboro wa Nzove Ntora ufite kilometero 11 igeze ku kigero cya 51% kuri 45% byari biteganijwe. Naho imirimo yo gusana no kwagura imiyoboro mishya, imiyoboro ireshya na kilometero 284 mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo igeze ku gipimo cya 68%. Mu rwego rwo gutwara abantu n'ibintu, ibikorwa by'ingenzi navuga ni ibikurikira. Muri gahunda yo kongera ubwiza bw'imihanda yacu,
hubatswe ibirometero 296 by'imihanda itandukanye ya kaburimbo yo ku rwego rw'igihugu mu buryo bukurikira: imihanda Huye Kitabi, umuhanda Huye Kitabi kilometero 53, Kagitumba Kayonza 208 ibirometero yamaze gusana, naho wa Rubengera Rambura imirimo igeze ku gipimo cya 94%, naho mu rwego rwo kuvugurura imihanda y'igitaka igahindurwamo kaburimbo kilometero 347 irimo kuvugururwa ku buryo bukurikira. Imihanda y'ingenzi ni iyi: hari umuhanda Kivu Belt igice cya 7 Gisiza Rubavu wa kilometero 45 wararangiye, naho ibirometero 19 by'imirimo y'inyongera kuri uyu muhanda bigizwe na kilometero 4 n'igice kimwe bya Bralirwa Burushya, kilometero 6.2 bya Bralirwa Rubavu na kilometero 4.5 z'umuhanda ujya ku ruganda rwa Gaz Methane, ndetse n'umuhanda wa kilometero 4.2 ujya ku bitaro bya Murunda, hamwe n'umuhanda wa Rubavu Gisiza byararangiye ndetse hashyizwe n'amatara ku mihanda. Umuhanda wa Nyagatare Rukomo wa kilometero 43 ugeze ku gipimo cya 94.7%, ugereranyije na 90% byari biteganijwe. Umuhanda wa Huye Kibeho Munini wa kilometero 66 ugeze ku gipimo cya 90%. Umuhanda wa Kibugabuga Shinga Gasoro wa kilometero 66 uyo kipimo cya 73.6% ugereranyije na 70% byari biteganijwe. Umuhanda wa Pindura Bweyeye kilometero 32 ugeze ku gipimo cya 45%. Umuhanda wa Kibaya Rukira Nasho kilometero 35 ugeze ku gipimo cya 68.9%. Hakomeje gusanwa imihanda itandukanye itarimo kaburimbo ndetse n'ibiraro. Muri byo imirimo yo kubaka ikiraro cya Rubagabaga na Satinski ikaba yararangiye nk'uko byari biteganijwe, naho imirimo yo kubaka kilometero 450 by'imihanda y'imigenderano mu turere dutandukanye ariko Nyagatare, Gatsibo, Nyaruguru, Gakenke, Rutsiro na Nyabihu igeze ku gipimo cya 59%. Ku bijyanye no gusana mu buryo buhoraho maintenance, ibirometero 988 by'imihanda ya kaburimbo imirimo irakomeje, ndetse ibipimo by'uburyo umuhanda ugendeka neza byagezweho ku buryo bukurikira: Kigali Huye Akanyaru ugeze kuri 45%, Kigali Musanze uri ku gipimo cya 96%, Nyakinama Musanze Cyanika na Musanze Rubavu iri ku gipimo cya 90%, Kigali Kayonza uri kuri 96%, Rusizi Bugarama Ruhwa ugeze kuri 85%, Muhanga Ngororero Mukamira uri ku gipimo cya 96%, Crete Congo Nil Ntendezi uri ku gipimo cya 96%, Kigali Gatuna uri ku gipimo cya 96%, Kicukiro Nemba uri ku gipimo cya 96%, Kitabi Crete Congo Nil uri ku gipimo cya 96%, Tyazo Karongi Rubengera ndetse na Rusizi Buhinga Tyazo yombi igeze nayo kuri 96%. Ku birebana n'imirimo yo kubaka imihanda mu mujyi wa Kigali no mu mijyi yunganira Kigali, imirimo yo kubaka umuhanda Sonatube Gahanga ugeze kuri 97%, naho imirimo yo kubaka icyambu cya Rubavu igeze ku gipimo cya 23%, icyambu cya Rusizi kiza kuri
ibice 9%, naho icya Karongi na Nkora biri mu rwego rwo gutanga amasoko. Mu rwego rwo kunoza no kubungabunga ibikorwa remezo byo gutwara abantu n'ibintu mu kirere, ikibuga kinini cya Bugesera igice cya mbere kigeze ku gipimo cya 51%, mu gihe imirimo yo gutangira igice cya kabiri izatangira mu mpera z'uyu mwaka. Mu rwego rwo guteza imbere imiturire n'imyubakire, ibikorwa by'ingenzi navuga ni ibikurikira. Mu bijyanye no guteza imbere imiturire y'icyaro, imirimo yo kubaka umudugudu w'icyitegererezo wa Munini muri Nyaruguru igeze ku gipimo cya 96%, naho wa Kivugiza muri Nyamasheke ugeze kuri 80%. Iyi mirimo ikaba itegereje kurangira mu mpera z'uku kwezi kwa Kamena. Undi mushinga munini navuga ni imirimo yo kwagura no kuvugurura Stade Amahoro yatangiye. Ubushobozi bwa stade bukaba butegereje kwiyongera kuva ku kwakira abantu 25 kugera ku 45, kandi ikazaba itwikiriye kandi yuje ibyangombwa byose byo ku rwego mpuzamahanga. Muri uyu mushinga kandi harimo no gutunganya no kuvugurura stade ntoya izwi nka Petit Stade. Mu rwego rw'uburezi, ibikorwa by'ingenzi navuga harimo kongera umubare w'abarimu mu mashuri hagamije kuzamura ireme ry'uburezi. Muri urwo rwego abarimu basaga 12 bakaba barashyize mu myanya, kandi akaba abarimu bujuje ibisabwa, ndetse n'abayobozi bashoboye bakaba barashyize mu myanya bagera ku buri 657. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda yo kugaburira abana ku ishuri kuva ku mashuri y'incuke gukomeza amashuri yisumbuye abanza n'ayisumbuye, leta yubatse ibikoni mu gihe twaguraga n'amashuri n'ibyumba by'amashuri, ndetse hashyirwamo n'ibikoresho. Iyi gahunda ariko ikomeje kwitabwaho kugira ngo abana bose bo mu mashuri y'ibanze bashobore kubona ifunguro ku ishuri. Mu rwego rwo guteza imbere umwuga w'uburezi no gushishikariza abanyeshuri kwiga mu mashuri nderabarezi, leta yishyuriye 50% by'ikiguzi cy'uburezi abanyeshuri bagera ku 11,632 biga mu mashuri nderaburezi. Mu rwego rw'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'amashuri makuru na kaminuza, imirimo yo gukomeza kubaka amashuri 7 y'imyuga n'ubumenyingiro mu turere two ku mipaka ari two Burera, muri Cyanika na Kivuye, muri Gicumbi, mu Cyumba na Mukarange, ndetse n'i Nyagatare muri Ntoma na Shonga, na Rusizi Ibweyeye yararangiye. Kubaka ibyumba by'amashuri y'imyuga y'ubumenyingiro 81 ahasanzwe hari amashuri y'urwunge rw'amashuri asanzwe kugira ngo hatangirwe amashami ya tekinike n'ubumenyingiro, ndetse hashyirwamo n'ibikoresho byarakozwe. Imirimo yo kuvugurura amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro igeze ku gipimo cya 80%. Aha ni muri Rushashi 85%, Nyagahanga 86%, Nyundo 79%, Muhanga 85%, Nyarushishi 61%. Naho kuvugurura
amashuri muri Maraba, Gacuriro na Janja byo byararangiye. Imirimo yo kubaka ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Huye igeze ku gipimo cya 45% ugereranyije na 48% byari biteganijwe. Muri gahunda yo kugeza uburezi kuri bose binyuze ku kubaka ibikorwa remezo bigezweho mu mashuri makuru na kaminuza, imirimo yo kubaka ibikorwa remezo bitandukanye harimo icyicaro cya Kaminuza y'u Rwanda i Kigali ndetse n'ishuri ryinshi rijyanye no gucukura amabuye y'agaciro igeze ku gipimo cya 74%. Ibikorwa byagezweho mu rwego rw'ubuzima by'ingenzi navuga harimo kurwanya malaria, haterwa imiti y'ikinibu itera malaria mu ngo zisaga 1000 mu turere 10 twagaragayemo malaria kurusha utundi, ari two Nyarugenge, ari two Nyagatare, Ngoma, Kirehe, Kayonza, Rwamagana, Bugesera, Gisagara, Nyanza, Ruhango na Kamonyi. Ikindi imirimo yo kubaka ibikorwa remezo by'ikigo gikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri kitwa IRCAD irakomeje, ikaba igeze ku gipimo cya 71%. Muri gahunda yo gukingira icyorezo cya COVID-19 abaturage bagera kuri miliyoni 8,800 zisaga bahawe urukingo rwa mbere, abagera kuri miliyoni 8,100 bisaga bahabwa urukingo rwa kabiri, naho abagera kuri miliyoni 3,100 bisaga bahabwa urukingo rwa gatatu rushimangira. Mu rwego rw'imibereho myiza, imiryango igera ku 226,000 yahawe akazi muri gahunda y'imirimo rusange ya VUP ugereranyije n'imiryango 120 bisaga yariteganijwe. Naho imiryango igera ku 122,988 yahawe inkunga y'ingoboka mu mirenge yose y'igihugu. Ikindi mu rwego rwo kwegereza abaturage serivisi z'imari, imiryango itishoboye igera ku 40,451 yahawe inguzanyo muri gahunda ya VUP. Mu rwego rwo guhuza imbaraga mu kurandura ubukene bukabije burundu, imiryango igera ku 66,000 bisaga iri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe yahawe amatungo magufi. Mu rwego rwo gufasha abahuye n'ibiza, imiryango isaga 3,500 ndetse n'ibigo by'amashuri byahawe isakaro, naho imiryango isaga 589 ihabwa ibikoresho by'ibanze mu turere twa Rulindo, Gasabo, Nyarugenge, Nyabihu, Rubavu, Gisagara, Gicumbi, Burera, Gakenke na Karongi. Mu rwego rw'ubutabera, mu rwego rwo kwegereza abaturage ubutabera, abunzi bakiriye imanza 27,000 kandi muri zo 26,000 zingana 95% zarakemuwe, naho izingana 4% ziracyasuzumwa. Abafasha mu by'amategeko MAJ bakiriye imanza zisaga 15,000, muri zo 99.9% zarakemuwe, naho 13 gusa nizo zigisuzumwa. Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, hakozwe ibikorwa byo kongera ubuso buteweho amashyamba n'ibiti
bivangwa n'imyaka ku buryo hegitari 3,000 bisaga zateweho amashyamba, naho hegitari 64,000 zisaga ziterwaho ibiti bivangwa n'imyaka. Mu rwego rwo kugabanya gukoresha inkwi no kubungabunga amashyamba, hatanzwe amashyiga ya rondoreza asaga 30,000 mu turere twa Gicumbi, Kamonyi, Kirehe na Nyagatare. Hakomeje kandi gutunganya ibyogogo byangijwe n'ibiza, aho hegitari zisaga 8,000 zatunganyijwe, harimo 829 za Sebeya n'621 bya Giciye, ndetse na hegitari 44 mu tundi turere. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa Visi Perezida b'Inteko Ishinga Amategeko, imitwe yombi, Banyakubahwa mu by'Inteko Ishinga Amategeko, nyuma yo kubagezaho uko ubukungu bw'igihugu cyacu buhagaze muri iki gihe, naho tugeze dushyira mu bikorwa ingengo y'imari y'umwaka wa 2021-2022 turimo dusoza, ndetse n'ibikorwa by'ingenzi bimaze kugerwaho, ndagira ngo noneho mbagezeho politiki n'ingamba z'ubukungu mu mwaka wa 2022 no mu gihe giciriritse. Mu rwego rwo gukomeza guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku bukungu n'imibereho myiza y'abaturage, ingengo y'imari y'umwaka utaha wa 2022-2023 ndetse n'igihe giciriritse izibanda mu gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kuzahura ubukungu bugasubira ku muvuduko bwariho mbere y'icyorezo, no gukomeza gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ya 2017-2024 ndetse n'icyerekezo 2050. Ibikorwa by'ingenzi bizibandwaho bishingiye ku mirongo migari ikurikira: hari ukwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere ndetse n'icyerekezo cya 2050. Hari ukwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga yatangiye kandi igaragaza uruhare mu kongera umusaruro. Hari ukwihutisha ibikorwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye abaturage ndetse n'ibyemezo byafashwe n'inama z'abayobozi bakuru b'igihugu cyacu. Hari uguhitamo ibikorwa by'ingenzi bizana impinduka mu iterambere rirambye. Hari gukomeza gushyigikira uruhare rw'abikorera mu iterambere ry'igihugu. Hari ukubaka ubushobozi mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, ndetse no gukomeza kubaka ubushobozi mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Nyuma yo kubagezaho imirongo migari yashingiweho mu gutegura ingengo y'imari y'umwaka utaha, munyemerere mbagezeho noneho imibare ijyanye n'ingengo y'imari y'umwaka wa 2022-2023 no mu gihe giciriritse kugeza muri 2024-2025. Ingengo y'imari y'umwaka utaha ingana na miliyari 4,658,4 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba aziyongeraho agera kuri miliyari 217,8 bingana 5% ugereranije na miliyari 4,440,6 ari mu ngengo y'imari ivuguruye y'umwaka wa 2021-2022. Amafaranga akomoka imbere mu gihugu azagera kuri miliyari 2,654,9 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 57% by'ingengo y'imari yose y'umwaka wa 2022-2023. Inkunga z'amahanga ziteganyije kugera kuri miliyari 906,9 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 19,5% by'ingengo y'imari yose. Naho inguzanyo z'amahanga zikazagera kuri miliyari 1
kuri miliyari 1,096,7 bingana na 23.5% by'ingengo y'imari yose. Muri rusange amafaranga ava imbere mu gihugu wongeye inguzanyo z'amahanga igihugu kizishyura afite uruhare rugera kuri 80.5% by'ingengo y'imari y'umwaka wa 2022-2023. Ku bijyanye n'uburyo amafaranga azakoreshwa mu ngengo y'imari y'umwaka utaha, amafaranga ateganyijwe gukoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe azagera kuri miliyari 2,585 n'igice kimwe z'amafaranga y'u Rwanda bingana 55.4% by'ingengo y'imari yose. Amafaranga azakoreshwa mu mishinga y'iterambere no mu ishoramari rya leta azagera kuri miliyari 2,273 z'amafaranga y'u Rwanda bingana na 44.6% by'ingengo y'imari yose. Gahunda z'ibikorwa biteganijwe mu ngengo y'imari y'umwaka utaha zatoranyijwe hashingiwe ku buryo zifasha kugera ku ntego z'iterambere twihaye nk'uko bikubiye muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1 n'icyerekezo 2050 ndetse no guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ingaruka z'intambara y'Uburusiya na Ukraine ku bukungu bw'isi n'igihugu cyacu. Habayeho kandi ibiganiro hagati ya za minisiteri n'ibindi bigo bya leta ku igenamigambi no ku ngengo y'imari y'umwaka utaha kugira ngo humvikanwe ku bikorwa n'imishinga bizitabwaho mu mwaka utaha ndetse no mu gihe kiriritse mbere y'uko byemezwa n'inama ya minisitiri. Amafaranga ari mu ngengo y'imari mu mwaka utaha wa 2022-2023 yasaranganyijwe hagendewe ku nkingi 3 za gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere arizo ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza. Mu nkingi yo kwihutisha iterambere ry'ubukungu, iyi nkingi igamije kwihutisha iterambere ry'ubukungu budaheza bushingiye ku rwego rw'abikorera, ubumenyi n'umutungo kamere by'igihugu. Ibikorwa bikubiye muri iki cyiciro byagenewe amafaranga y'u Rwanda angana na miliyari 2,723.5 bingana 58.5% by'ingengo y'imari yose y'umwaka utaha. Ibikorwa by'ingenzi bizibandwaho ni ibikurikira. Mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi hazongerwa umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi hibandwa ku bikorwa by'ingenzi bikurikira. Harimo kongera ikoreshwa ry'inyongeramusaruro z'ubuhinzi nk'ifumbire mvaruganda n'imbuto z'indobanure. Hari ugushyira imbaraga muri gahunda yo gutubura imbuto imbere mu gihugu, gukomeza kongera ibikorwa remezo mu buhinzi bigamije kurwanya isuri hubakwa amaterasi y'indinganire n'imirwanyasuri. Hari kandi kongera ubuso bw'ubutaka bukorerwaho ibikorwa byo kuhira. Hari guteza imbere uruhererekane rw'iyongeragaciro value chains by'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Hari no gushyira imbaraga muri gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo. Mu rwego rwo guteza imbere abikorera no guhanga imirimo mu rubyiruko hazibandwa kuri ibi bikurikira. Hari ukongera ubushobozi inganda z'imbere mu gihugu binyuze mu guteza imbere ibikorwa remezo, gushyigikira inganda ntoya zahungabanyijwe n'icyorezo cya COVID-19 binyuze mu kigega nzahurabukungu, guteza imbere ubukerarugendo burambye hamwe n'ubukerarugendo bushingiye ku kwakira inama n'ibindi bikorwa mpuzamahanga bihuza abantu benshi. Hari guteza imbere no kwagura ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Hari ukubaka ubushobozi bw'amakoperative y'urubyiruko binyuze mu gutanga ubumenyi bujyanye no kwihangira imirimo. Naho mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere,
hazibandwa kuri ibi bikurikira: gushyira mu bikorwa ingamba zo kurengera no kubungabunga ibidukikije hamwe no kwita ku mihindagurikire y'ikirere. Hari gucunga imikoreshereze y'ubutaka binyuze mu gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera kivuguruye cy'imikoreshereze y'ubutaka. Hari kubungabunga amashyamba n'amazi. Hari no kunoza imitangire y'amakuru ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Mu rwego rw'ingufu hazihutishwa gahunda yo kugeza amashanyarazi kuri bose mu rwego rwo kuzamura ubukungu n'imibereho myiza, hitabwa kuri ibi bikurikira: hari kubaka urugomero rw'amashanyarazi ya Nyabarongo ya kabiri, gukomeza kubaka imiyoboro itandukanye y'amashanyarazi harimo Mukungwa Nyabihu, Bwishyura Kigoma, Rwabusoro, Rusumo, Bugesera, Shango, Nyarwanda Burundi ndetse n'amasitasiyo ashamikiyeho. Hari kugeza kandi amashanyarazi mu cyanya cy'ubuhinzi n'ubworozi cya Gabiro. Mu rwego rwo guteza imbere imijyi hazakomeza kubakwa ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali n'imijyi yunganira Kigali no gushyigikira imishinga igamije kubaka amacumbi aciriritse hamwe n'ibikorwa remezo muri gahunda yo kwimura abantu mu manegeka. Mu rwego rwo gutwara abantu n'ibintu hazibandwa ku bikorwa bikurikira: kubaka no gusana imihanda ya kaburimbo no ku rwego rw'igihugu, kubaka no gusana imihanda y'imigenderano, gukomeza kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, kubaka umuhanda wihutisha ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, ndetse no gukomeza guteza imbere ibikorwa by'ubwikorezi bwo mu mazi. Mu nkingi yo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, intego nyamukuru y'iyi nkingi ni ukugira abaturage bashoboye kandi bafite ubumenyi bukenewe, abaturage babayeho neza kandi batekanye. Ibikorwa bikubiye muri iki cyiciro byagenewe amafaranga y'u Rwanda angana na miliyari 1,127,7 bingana 26.4% by'ingengo y'imari yose y'umwaka utaha. Kugira ngo intego nyamukuru igerweho, hazibandwa kuri ibi bikurikira: mu rwego rw'amazi, isuku n'isukura, hazibandwa kuri ibi bikurikira: hari kwagura no gusana imiyoboro y'amazi mishya no gusana idakora, gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera kugira kigaragaza ahagomba gushyirwa ibikorwa remezo by'amazi n'isuku n'isukura, kubaka ibimoteri byakira kandi bigatunganya imyanda mu mujyi wa Kigali, ndetse no kubaka inganda zitunganya imyanda mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu rwego rw'ubuzima hazibandwa ku bikorwa bikurikira: kurangiza kubaka ikigo cy'ubushakashatsi n'amahugurwa ku bijyanye n'indwara ya kanseri IRCAD, guteza imbere serivisi zita ku buzima bw'ababyeyi n'abana, gukomeza kubaka no kwagura ibikorwa remezo mu rwego rw'ubuzima hanatanga ibikoresho bigezweho, guteza imbere serivisi zita ku buzima bw'indwara zo mu mutwe, kongera umubare w'abaganga b'inzobere, kwagura icyumba cyakira abana bavuka batagejeje igihe ndetse n'ahavurirwa abana mu bitaro bya kaminuza i Huye. Mu rwego rw'uburezi hazibandwa ku bikorwa bikurikira: kongera ireme ry'uburezi hashyirwa abarimu bashya mu myanya mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye, kongera ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu myigishirize, gushyira imbaraga muri gahunda yo kubungabunga yo kugaburira abana mu mashuri uko nagize kubivuga, gushyira imfashanyigisho z'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro hose, ndetse no guteza imbere amashuri ya tekinike n'ubumenyingiro. Mu rwego rw'imibereho myiza hazibandwa ku bikorwa bikurikira: kwagura gahunda yo gutanga imirimo ku miryango itishoboye muri gahunda ya VUP,
gukomeza gutanga inkunga y'ingoboka ku baturage batishoboye bujuje ibisabwa, gukemura ibibazo bibangamiye abaturage mu turere, harimo kubaka no gusana amazu y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abandi baturage bo mu byiciro byo hasi by'ubudehe, kubaka no gusana amazu n'ubwiherero bitujuje ibyangombwa, kongerera ubushobozi abafashamyumvire mu mibereho myiza, gutangira gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga butanga amakuru yose ku rwego rw'umurenge, gutanga ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri ku bana bari hagati y'amezi 6 kugeza ku mezi 22, ndetse no ku bagore batwite na bonsa, kwagura ibikorwa remezo by'amarerero rusange ECD no kunoza serivisi zihatangirwa, kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo, guteza imbere imyidagaduro, gutanga imfashanyo ku baturage bahuye n'ibiza no gusana ibyangijwe. Mu nkingi y'imiyoborere myiza, intego nyamukuru y'inkingi ni ugushimangira imiyoborere myiza n'ubutabera nk'inkingi y'iterambere rirambye. Ibikorwa bikubiye muri iki cyiciro byagenewe amafaranga y'u Rwanda angana miliyari 207 n'igice kimwe, bingana na 15.2% by'ingengo y'imari yose. Iyi ntego izagerwaho dushyira mu bikorwa ibikorwa by'ingenzi bikurikira: mu rwego rwo gutanga serivisi nziza, hazatezwa imbere imitangire ya serivisi mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta, mu bikorera no muri sosiyete sivile. Hari kandi kongera ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu gutanga serivisi, hari ukubika amakuru y'irangamimerere mu mirenge yose n'utugari mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse no kongera ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kugabanya ikoreshwa ry'impapuro mu gutanga serivisi. Mu rwego rw'imiyoborere myiza no kwegereza abaturage ubuyobozi, hazibandwa ku bikorwa by'ingenzi bikurikira: hari gushyira imbaraga muri gahunda yo kwigiranaho no kwisuzuma mu bigo bishamikiye mu turere, hari ukuvugurura imitangire y'amasoko ya leta n'imicungire y'amasoko y'umurimo mu bigo bigenerwa ingengo y'imari ya leta, hari no kongerera ubumenyi abayobozi b'inzego z'ibanze. Mu rwego rwo gucunga neza umutungo rusange, hazibandwa mu kongerera ubumenyi abakozi bakora mu bijyanye no gucunga umutungo rusange, haba mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta, haba mu nzego z'ibanze. Hazitaba kandi mu kuvugurura imitangire y'amasoko ya leta n'imicungire y'amasezerano y'umurimo mu bigo bigenerwa ingengo y'imari nk'uko nabivuze, harimo no gukomeza kwagura ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryifashishwa mu gucunga imari n'umutungo bya leta IFMIS mu bigo byose bishamikiye ku turere. Mu rwego rw'ubutabera, hazatezwa imbere gahunda yo kuburanisha imanza hifashishijwe ikoranabuhanga nk'uko byatangiye gukora, ndetse no kugabanya umubare w'imanza zitinda kuburanishwa. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa Visi Perezida b'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Banyakubahwa Mugize Inteko Ishinga Amategeko, nyuma yo kubagezaho gahunda n'ibikorwa by'ingenzi bizibandwaho, munyemerere noneho mbagezeho imwe mu mishinga y'ingenzi yagenewe amafaranga mu ngengo y'imari itaha muri buri nkingi. Mu nkingi yo kwihutisha iterambere ry'ubukungu, imishinga minini yagenewe amafaranga ni ikurikira: hari umushinga ugamije kugeza amashanyarazi ku baturage hirya no hino mu gihugu wagenewe miliyari 14.2. Hari umushinga wo kubaka urugomero rw'amazi ku mugezi wa Muvumba akoreshwa mu kuhira imyaka mu bworozi no gutanga amashanyarazi mu ngo wagenewe miliyari 29.2.
hari umushinga wo kubaka urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri wagenewe miliyari 16 n'ibice bitandatu. Hari umushinga wo kubaka umuyoboro w'amashanyarazi uduhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagenewe miliyari 13. Hari umushinga wo kubaka umuyoboro w'amashanyarazi wa Mamba rwa Busoro Ririma wagenewe miliyari 9 n'ibice bibiri. Hari umushinga wo kubaka ibigega bya litiro miliyoni 60 by'ikomoka kuri peteroli i Rusororo wagenewe miliyari 14 n'ibice bibiri. Hari kandi umushinga wo kubaka umuyoboro w'amashanyarazi wa Rusumo Bugesera Shango wagenewe miliyari 8 n'ibice 4. Hakaba n'umushinga wo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku kwakira inama n'imurika bikorwa wagenewe miliyari 10 n'ibice 5%. Hakaba umushinga wo guteza imbere gahunda yo kuhira wagenewe miliyari 15 n'ibice 5. Hakaba umushinga wagenewe guteza imbere ubuhinzi no kwihaza mu biribwa wagenewe miliyari 7.8. Hakaba umushinga wo kubungabunga ububiko bw'ibinyampeke miliyari 7 n'ibice 4, n'umushinga wo kubaka amakaragiro y'amata wagenewe miliyari 3 n'ibice 7. Indi mishinga navuga ni umushinga wo kwagura umuhanda Sonatube Gahanga Kagera uri hafi kuzura wagenewe miliyari 9 n'ibice 7. Hari guteza imbere imihanda itandukanye y'imihahirano wagenewe miliyari 23 n'ibice 4%. Hari umushinga wo kubaka umuhanda Kagitumba Gabiro wagenewe miliyari 5 n'ibice 7. Umuhanda wa Nyagatare Rukomo wagenewe miliyari 4 n'ibice 8. Umushinga wo kuvugurura umuhanda Huye Kibeho Ngoma umushinga Kibeho munini wagenewe miliyari 8 n'ibice 2. Umuhanda Rukomo Base wagenewe miliyari 6 n'ibice 7. Ngoma Ramiro wagenewe miliyari 23 n'ibice 8. Hakaba n'umushinga wo kubaka imihanda mu mujyi wa Kigali itandukanye wagenewe miliyari 41 n'ibice 5. Mu nkingi yo guteza imbere imibereho myiza, imishinga minini y'ingenzi nabagezaho ni umushinga wo gukwirakwiza amazi meza n'ibikorwa by'isuku n'isukura wagenewe miliyari 15 n'ibice 5. Hari umushinga wo gutunganya amazi aturuka mu ruzi rw'Akagera miliyari 34 n'ibice 9. Hari umushinga wo gusana ibyumba by'amashuri hirya no hino mu gihugu wagenewe miliyari 10 n'ibice 2. Hari umushinga wo kuzamura ireme ry'uburezi bw'ibanze hagamije kongera abakozi bafite ubumenyi kandi bashoboye wagenewe miliyari 26 n'ibice 5. Umushinga wo kubaka ibikorwa remezo by'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro wagenewe miliyari 18 n'ibice 4. Umushinga wo kubaka ibikorwa remezo bitandukanye muri Kaminuza y'u Rwanda wagenewe miliyari 7 n'ibice 3. Umushinga wo kurwanya igwingira n'imirire mibi ku bana wagenewe miliyari 10 n'ibice 7. Ndetse n'umushinga wo gutanga ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri bigenewe abana hagati y'amezi 6 n'amezi 22, abagore batwite n'abonsa wagenewe miliyari 11. Hari kandi umushinga wo kuza kurwanya icyorezo cya COVID wagenewe miliyari 28 n'ibice 4. Hakaba umushinga wo kurwanya malaria n'izindi ndwara z'ibyorezo nka sida n'igituntu wagenewe miliyari 85. Naho mu nkingi y'imibereho myiza, imishinga y'ingenzi nabagezaho ni gukomeza umushinga wo gushyira ibyuma bifata amashusho ku mihanda
hagamijwe umutekano wo mu muhanda bizatwara miliyari 1.5. hari umushinga wo gushyigikira abahanga bahanga ibishya, Innovation Hub Project, wagenewe miliyari 1.6. hakaba n'umushinga ugamije kwihutisha ikoranabuhanga mu Rwanda wagenewe miliyari 4.1. hari kandi n'umushinga wo kubaka za sitasiyo za polisi mu gihugu, hakaba n'umushinga no gucunga umutekano w'amakuru y'ikoranabuhanga, cyber security, wagenewe miliyari 1.8. nyakubahwa perezida w'umutwe wa sena, nyakubahwa umutwe wa depite, nyakubahwa perezida, banyakubahwa visi perezida inteko ishinga amategeko imitwe yombi, banyakubahwa mugize inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Mu gusoza nagira ngo nongere mbashimire mu izina rya guverinoma ku bufatanye mwatugaragarije mu itegurwa ry'ingengo y'imari. Ndashima kandi inteko ishinga amategeko uburyo bwakoreshejwe mu gusuzuma imbanzirizamushinga ingengo y'imari hagendewe ku matsinda buri rwego rubarizwamo, no gukora ubusesenguzi buhagije bwatumye tunoza uyu mushinga. inama zatanzwe n'inteko kuri uyu mushinga w'ingengo y'imari zitaweho uko bishoboka dukurikira mikoro ariho. ingengo y'imari ikaba yarateguwe mu gihe tugihanganye n'icyorezo cya COVID-19 n'intambara y'Uburusiya na Ukraine ifite ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi n'ubw'igihugu cyacu. hakaba harimo izamuka ry'ibiciro cyane cyane ibyo dutumiza hanze, ariko hakozwe ibishoboka kugira ngo gahunda yo kwihutisha iterambere ryihuse, gushyira mu bikorwa icyerekezo 2050 ndetse no gushyira mu bikorwa ingamba zose leta yafashe zo guhangana n'icyorezo cya COVID bishoboke muri uyu mwaka utaha. kubera ko u Rwanda ruhahirana n'amahanga, ashyirwa mu bikorwa rya politiki y'ubukungu n'ingengo y'imari nabagaragarije bishobora kuzahura n'inzitizi cyane cyane ziturutse ku miterere y'ubukungu bw'isi nk'uko nagiye mbivuga, ariko leta izakomeza gukurikirana hafi ubukungu bugenda ku isi n'ibibazo bitandukanye no gufatanya n'abikorera kugira ngo ingaruka zibera hanze y'u Rwanda dushobore guhangana nazo, tubungabunga ubukungu bwacu kandi duharanira ko bukomeza gutera imbere. nongeye kubashimira mu izina rya guverinoma umwanya mwampaye ngo mbagezeho uyu mushinga w'ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2022-2023, kandi mbasaba ko mwawushyigikira kugira ngo ibikorwa n'imishinga bikubiyemo bizatangire gushyira mu bikorwa mu ntangiriro z'umwaka tugiye gutangira. Ndabashimiye, murakoze. Bashimiye namwe nyakubahwa minisitiri kuri iyo presentation mutugejejeho kandi mu buryo bwumvikana, ndetse tukabashimira nuko mwitaye ku bitekerezo byatanzwe n'inteko ishinga amategeko mu gutegura uyu mushinga w'ingengo y'imari. Birumvikana hashingiwe ku mikoro y'igihugu. Presentation mudukoreye isobanura mpamvu mutugejejeho ikaba ryumvikanye, nta n'umusenateri cyangwa umudepite urisabaho ijambo. Ubwo rero akaba ari mwanya wo kwemeza ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta
mu mwaka wa 2022 2023. Ishingiro rero riremezwa n'umutwe w'abadepite nk'uko biteganywa n'ingingo y'162 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015. Turemeza rero ishingiro ry'umushinga w'itegeko tubinyujije mu itora. Tumaze kuba abadepite 68. Abadepite 63 nibo bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko, ntawaryanze ntawifashe, gusa akaba ari 5. Ishingiro ry'umushinga w'itegeko ngengo y'imari y'umwaka wa 2022 na 2023 rikaba ryemejwe. Uyu mushinga w'itegeko ukazoherezwa muri komisiyo ibifite mu nshingano, ariko nanone nk'uko biteganywa n'ingingo y'162 y'itegeko nshinga, ubwo tegereje ibitekerezo bya Sena kuri uyu mushinga w'itegeko kugira ngo yigaragaze icyo iwuvugaho. Murakoze rero, ibyari kuri gahunda y'uyu munsi turabisoje.